ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ පස්වන දවස අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ පස්වන දවස අපිට හම්බ වෙනවා මේ විශ්වනාදන් මහත්මයා වලපනේ ඉඳලා තමයි පාද යාත්‍රාවෙන් මේ පුණ්‍ය භූමියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මැයි මාසේ කියන්නේ පස්වෙනි මාසේ ගිය මාසේ 17 වෙනිදා තමයි ගමන් ආරම්භලා තියෙන්නේ කවදද මේ පුණ්‍ය භූමියට ආවේ අපි ගමන ආරම්භ කරලා වලපනේ ගණදෙයියන්ගේ දේවාලයේ ඉඳලා පාද යාත්‍රා වෙනුවෙන් අපි නුවරඑළියට ආවා දානම් මේ එවිල්ලා ඒ බ්‍රාහ්මණ දෙවියෝ කාලේ භාවනා කරපු දේවාල ගායත්‍රී අම්මන් දේවාලේ ඒ විලා නතර වෙලා මේ අපි භාවනා මේ නඩේ ආපු 16 දෙනෙක් එකලා ඉතුරු 60 මස්කේලියා බොගවන්තලා රම්බොඩ සෝලංගන්දවත්ත නල්ලතනිවත්ත එම වත්වල මේ එකතු වෙලා අපි බණ්ඩාරවල වෙල්ලිමඩ ගෝනගංකාර යාලකෙලිය වෙනුවෙන් මේ විල්ලා செல்ல கத்தரகම ගිහිල්ලා வெடிட்டு கந்த கீழா ஏழுமலை போயிட்டு பெரிய கோயில் வந்து எங்களோட பிரார்த்தனைகளை நாங்கள் முடித்து மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வருடம் எல்லா மக்களையும் எல்லா வெளி மக்களையும் நாங்கள் சந்தித்து இந்த முருகப்பெருமானோட அருளை பெற்று எங்கள் பாரம்பரிய முன்னோர்கள் வழிகாட்டிய வழியில் எங்களுக்கு எல்லாமே இந்த முருகப்பெருமானோட அருளால் நேர்த்திக்கடன்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றி வந்து நாங்கள் இந்த புண்ணிய பூமியில் காலங்காலமாக கதிர்காம கந்தனை வழிபட்டு செல்வது எங்களோட வழக்கம் மலையகத்தில் எங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகள் இந்த சேனலில் என்னை பேச கொடுத்த ஐயாவுக்கு மிகவும் நன்றி எங்கள் மக்கள் இந்த வருடம் சிறப்பாக வந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டு மாணிக்க கங்கையில் வந்து நீராடி யாத்திரைகளை நிறைவேற்றி நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவேற்றி எல்லா வகையிலையும் முருகப்பெருமானோட அருள் கிடைத்ததாக நாங்கள் முருகப்பெருமானுக்கு நாங்கள் மிக நன்றி கூற வேண்டும் எம்பெருமான் எங்களை காத்தருள்வார் என்று நாங்கள் வணங்குகிறோம். ඒ වගේම මේ පෙරහැරේ භජන් ගී ගායනා කර අන්තිමට යනව නේද? මම දැක්ක දින කිහිපයක් මේ දින 4 පුරාවටම ගියා. එතකොට හැමදාම දින 15ම ඒ විදිහට යනවද? මොකක්ද මේ භජන් ගී ගායනා කරන එක? ඒ අංගය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ආගමික වතාවක්ද චාරිත්‍රයක්ද අපි භජන් ගී ගායනා කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් අපේ කතරගම දෙයියන්ගේ මේ භජන කියලා ஊர்வலம் போகக்குள்ள நாங்கள் முருகப்பெருமான் பஜனை செய்து போகக்குள்ள எங்கள் பாரம்பரிய நேர்த்திகள் எங்களோட மனதில் உள்ள குறைகள் எல்லாம் முருகப்பெருமானிடம் சொல்லி நாங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்று அவரை ஆனந்தப்படுத்தி வழிபட்டு வர்றது எங்கள் பாரம்பரிய கலாச்சாரம். පරම්පරාවෙන් ආපු කලාවක් තමයි නේද? සංස්කෘතියක්. ඉස්සර ඉඳලම තිබ්බ කල්චර් එකක් තමයි භජන් ගී ගායනා කරන එක. ඉතින් දහවල් කාලේ කතරගම දේවාලයේ කඳු සොරිඳුන් වැඩ ඉන්න දේවාලයේ ඉදිරිපිටත් භජන් ගී ගායනා කරනවා. රාත්‍රියේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ වාසනාවටත් පිටිපස්සෙන් සියලු දෙනාටමත් පිටිපස්සෙන් භජන් ගී ගායනා කර කර වාදනය කර කර යනවා. ඉතින් පෙරහැර මංගල්‍ය නරඹන ඔබට විශ්වනාදන් මහත්මයාත් භජන් ගී ගායනා කර කර යනවා දකින්නට පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා කතා කරන්න. දවල් වෙලාවේ පළනි ආණ්ඩවර දේවාලයේ භජන හැමදාම ගායනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ භජන් ගී ගායනාවකුත් අපි ITV හරහා ඔබට ගෙනෙන්නට සූදානම්. රැඳිලා ඉන්න ITV සමග. கதிர்காமவே லவரே ஐயா முருகையா ஐயா வேலவரே ස්වදේශී කොහොඹ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ශාකසාර සබන්නාමය හදින් හද රසවත් කරන ටියාරා නැවුම් හැඟුම් පිරේ ප්‍රෝටීන් පෝෂණයෙන් හා රසයෙන් පිරි ලංකාවේ අංක 1 සෝයා ලංකා සෝයි කවු ඩොමි ටොෆි නොකෑ කට ඩමි කට සමපර දානමය පෝෂණයෙන් සපිරුදේශයක් ගොඩනගන අසම සම සමපෝෂ